Nos aduna nos mes completamente unabo. Completamente unabo, mi Rey. Abo dirigirnos a noche, abo papia con nos a noche, y nos está atento nabo vos mi Rey, nos está atento nabo, tú eres otro voz nang mester nos está silenciando, en el nombre de Jesús ahora aquí, para nos tende voz de nos Dios, de nos Rey, de Rey nang y don Señor, de Señor nang, para nos que papia manera eta papia, nos que mira manera eta mira, nos que hasi tur lo cual cu eta bisa pa nos hasi, te ayinda eta papia, te ayinda eta sana, te ayinda eta salva ende, eta nos redentor y nos salvador, eta nos turcos, llamele danki avenochi, llamele danki avenochi, pasó eso merece. Nos está sigue engrandeciendo su nombre avenochi. Nos está sigue hacia ese. Nuestro hermano Elías está sigue alza en nombre de nos Dios. Mi hermana respalda en oración aquí. Oh maravilloso Dios, danke, Señor oh Dios. Danke por un día más, Señor oh Dios, de esta noche que nos reunimos, que tenemos presencia, alabando, exaltamos santo nombre, Señor. Danke, Señor oh Dios, que puedo guardarnos durante el día aquí, oh Dios amado. Danke, Señor oh Dios, por un vida más, Señor oh Dios. Vamos por Señor oh Dios. Dediqué delante de tu presencia, Señor oh Dios, a quien han presente delante de tu presencia de esta noche aquí, Señor oh Dios. Te pedimos de una manera especial, oh Dios amado, a vos Espíritu Santo de Dios, descender de este lugar aquí. Oh Espíritu Santo de Dios, mira, nos clama de este momento aquí, mira, nos ora de este momento aquí, ministrarnos vida, oh Espíritu Santo de Dios, inclinarnos mente, aleluya, iluminarnos mente de esta noche aquí, aleluya, descendernos vida de una manera especial, oh Espíritu Santo de Dios. Oh, me te rogamos descender de una manera especial y nos pida, aleluya, desse lugar aqui de uma maneira especial, aleluya. Nos clama, né, Deus viviente, aleluya. Oh, me te exaltamos, me te adoramos, Deus. Oh, precioso, maravilhoso Deus. Oh, desta noite que me diste alma de salvação, aleluia. E coração de justiça, aleluia. Me dá fome, verdade, escuro de fé, aleluia. E sapato de evangelho, Senhor Deus. Me toma de mim mais para de Espírito Santo, aleluia. Desta noite que declarando, Senhor Deus, a celeste é completamente livre, aleluia. Para a glória descender de uma maneira especial desse lugar aqui. Para a glória descender, a nuvem de glória descender, Senhor. Aguaceiro de glória descender e nos pida, aleluia. Descender de uma maneira especial, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, me dá pedimos de uma maneira especial, Senhor oh Deus, para nos sair de bom show, de boa força, Senhor, com força renovada, Senhor oh Deus, nós sabemos cansar, Senhor oh Deus, para nós sair renovada, Senhor, desta noite que, aleluia, para nós sabemos para alabá-lo, nós sabemos para adorar-lo, Senhor oh Deus, nós sabemos, Senhor oh Deus, humilhando-nos mesmo diante da presença, Senhor, apresentamos-nos vida, Senhor Jesus, desta noite que diante da presença, oh Deus amado. Oh, me dá de uma maneira especial, por presença, Senhor, mais que nunca de nos vida, Senhor, oh Deus. Por presença de turcoso nos vida, Senhor, oh Deus. Sem por presença, Senhor, oh Deus, não dá nada, oh Senhor, oh Deus. Tá pensei cada dia de novo, me tá postra minha mesa lá na presença e reconhecer o senhorio de minha vida, Senhor, oh Deus, aleluia. Oh, me tá apresentado, Senhor, oh Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, de uma maneira especial, oh Deus amado. Pensei me apresentamos, Senhor oh Deus, e reconhecer, Senhor oh Deus amado, como o único Salvador, oh Deus mío de la glória. Me reconhecer que o também único Salvador, Senhor oh Deus, para pagar preço na cruz e Calvário para mim, Senhor oh Deus. Pensei cada dia novo, amém, não tá viva mais, Senhor oh Deus, mas abo tá viva de mim, Senhor oh Deus. Simplesmente me quer palavra não aqui, Senhor oh Deus, e testificar com a boca, Senhor Jesus, aleluia, e reconhecer que o tabo tá Senhor de Senhor, não oh Deus amado. Oh, me está pedindo de maneira especial, para não ter nenhuma outra maneira boa, Senhor. Para não ter nenhum outro Deus, maneira boa, Senhor, oh Deus. Tabo te alfa, tabo te omega, tabo te princípio, tabo te final, Senhor, oh Deus. Não tem nenhum outro Deus, Senhor, oh Deus, maneira boa, aleluia. Cada dia de novo, Senhor, oh Deus, me está reconhecendo, Senhor, oh Deus, como único e suficiente Salvador, aleluia. Oh, alabanza, Senhor, oh Deus, aleluia. Oh poderoso Deus, aleluia.
Oh, maravilloso, maravilloso Dios, aleluya. Oh, poderoso Señor Jesús. Maravilloso, maravilloso Dios, aleluya. De esta noche aqui, Senhor Deus, nós cada Senhor Deus, aqui não presente, a bem que nos mente, Senhor Deus. Claro, Senhor Deus, para receber mais de boa presença, por tanto, não bem, Senhor Deus, com mente não carregar, Senhor Deus. A você é Senhor, quitando cansaço, daga nós, Senhor Deus, tirando carga na riba boa presença desta noite aqui. Glória a Senhor Jesus. Deus, é tipo, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, sim, Senhor Jesus, abota é começamento e é fim, e é alfa e é omega, e a noite, ó Senhor, nós estamos a bem para exclamar na abo, Senhor, nós temos peticionam, ó meu Rei, e a noite nós que apresentam bodilante, Senhor, mas nós sabemos, Rei, que abo te contesta, abo te solução para turcos, a noite nos clama mi rumanang para nos pastor, para Deus guiele, a mim também dilante mi rumanang ta respaldar a oração aqui. Oh Tata Celestial, nós te amamos danki, danki Senhor Jesus para nos pastor, nós te amamos danki com nossa igreja, tem pastor Senhor Jesus, Tata Celestial e nós te ora para abo fortalecele, abo guiele mi Rei, abo seguir papia com o Senhor, abo yenele com o Espírito Santo, mi Rei, abo satur lo qual com emester, mi Senhor, e nós ta ponele den bomang santo, mi Rei, passo den bomang, oh Senhor, é tá bom, mi Senhor, Tata Celestial, abo fortalecele, e do nele, oh mi Senhor, é sabedoria com emester, Tata Celestial, Tata Celestial, abo guiele, abo vai junto com o Senhor, abo guiele, Senhor, abo rondo nele, Senhor, para o Espírito Santo ta ronde, Senhor, abo vai junto com ele, mi Rei, abo saturcos, Senhor, Bosaturcos, mi Rei, abo saturcos, Senhor, e nós ta ponele den bomang santo, mi Senhor, nós ta pone, hermana Zoraida, den bomang, mi Rei, Tata Celestial, pa abo também protegele, Senhor, pa bo guiele, Senhor, pa bo papia kune, mi Rei, pa bo guiele tur caminda com eta bai, mi Senhor, e nós ta amamos danki pa orfan, mi Rei, Tata Celestial, vai com o homem aqui, Senhor, Tata Celestial, protegele, mi Rei, protegele, mi Senhor, e amena su nome, mi Rei, vai bem back na voz, Senhor Jesus, Tata pode plan com sua vida, mi Rei, Tata, pero nós ta pone o homem aqui dentro, bomang santo, Tata Celestial, sigi toca, sigi bate na su coração, mi Senhor, Tata, e Pai abre su coração, Pabo, mi Rei, Tata Celestial, bota é Deus, e nada abo misericórdia, mi Rei, nos exclama, Senhor, Pabo misericórdia, mi Rei, bo misericórdia, Senhor, Tata Celestial, é sangue dibo, que aflui também, aflui para orfan, mi Senhor, e Tata, nós ta confia, Senhor, nós ta quer, mi Rei, que eta bem back na bo, Senhor, nós ta pone e família aqui dentro, bomang santo, Senhor, Tata, pa abo protejanang i abo gianang mi Rei. Danki Tata Celestial. Danki Tata Celestial pa tulo cual como te vaya asi den e familia aqui, Senhor. E nós te amamos, danki, como ta junto kunang. Danki, Senhor Jesus. Oh, glória na bom nome santo. Glória na bom nome santo, mi Rei. Tata, ave noite nós também que exclama pa e alma não perdi. E nosso hermano Elias também exclama pesei. Rumanang respalda e oração de nosso hermano. Oh, glória a Jesus. Oh Senhor, oh Deus de glória, aleluia.
Oh, mira, Señor, nos ha presentado alma delante de tu presencia, Señor Dios. O palavra ta misa, Senhor Deus, e cosecha tá grande, Senhor Deus, mas tradou tá pouco, Senhor Deus. Oh, Senhor, me tá pedindo de maneira especial, Senhor, pone carga na de nos coração, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, que nos pode alcançar a vida na pabo, Senhor Deus, para nos pôr a palavra, Senhor Deus. E palavra tão importante, Senhor Deus, aleluia, para com a vida, Senhor Deus, mesmo com dia, Senhor. E palavra que chega na nossa vida, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, dia, Senhor, e bele para outro, não, Senhor Deus. Que o mister de Jesus, Senhor Deus, aleluia. Tinha bebida, Senhor Deus, o mister de boa palavra, Deus amado. Láganos esse, Senhor Deus, é um Senhor Deus, e bane palavra não aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, para nos roubar, Senhor Deus, sim, é um de Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo se é acompanhado de uma maneira especial, Senhor Deus, para nos ganhar alma não pabo, oh Rei, para só dibo não tá, Senhor Deus, para nos arrancar não for de garra de Satanás, Senhor Deus amado. Oh, me está pedindo de maneira especial, oh Deus amado, aleluia. Gloria a Jesús, sí Señor, en alma nang ta cerca de bo corazón, mi Rey, y nos ta pone nang deng bomang santo, mi Señor, paso aboting un plan pa nos tur, mi Rey, y nos sa, Señor, ku abo tambe ting un plan pa e alcoholista, Señor, pa e bing back, pa e bing for di unda eta, Señor, y pa e bing nabo reino, pa e bing cerca bo, oh Tata Celestial, bo you amar, bo amanda bo you na e cruz, pa ko e humanidad completo, mi Señor, y Tata nos tuma nos responsabilidad, Señor, pa nos bay, y iba bo palabra, mi Rey, paso e alma nang mester dibo, Señor, nang mester dibo, rumanang nos turding familia nang, kuno ta quiere den Dios, laga nos clama pa nang, sigis clama pa nang, laga nos no cansa, laga nos no cansa di papia kunang, di conta nang ebong nobo, oh Tata Celestial, abo tu maturnos familia nang deng bomang santo, mi Rey, nos tapone nang deng bomang santo, mi Señor, Tata hopibia nos tawag, nos nang tamira, nos nang tawag, nos Señor, kun nos tabiba un manera diferente, y Tata Celestial, ora nang ting problema, nang tabing seca nos pa nos ora, pero Tata abo tambe que escucha di nang mes, Tata nos tapone nos familia nang deng bomang santo, pa abo toka nang Señor, ture mama nang kunota kere deng bo, Señor, nos tapone nang deng bomang, ture Tata nang Señor, abo apone nang como cabeza di familia, Señor, kunota kere deng bo, Señor, toca e corazón nang panang bing cerca bo, Señor Jesús, Tata Celestial, bo sangra flui Cristo, bo sangra flui Cristo, pa humanidad completo, y nos tapone nang deng bomang santo, Señor, panang bing cerca bo, ave noche nos tambe que exclama pa nos juventud. Mi tabay dilante mi hermanang ta respalda e orasyon aquí. Tata Celestial, danki pa nos joven ng Señor. Danki pa nos ng vida ng Señor. Danki, Señor, kupoting un plan ko ng vida, mi Rey. Tata Celestial, nos tapone ng dengbomang santo, Señor. Tata paabot toka ng kurasong, mi Rey. Tata boting un plan ko ng vida, Señor. Panang bayda ng stop ding e plan ko aboting panang, mi Rey. Tata Celestial, e mundo tata trek, y eta mustra ng kos ng asina bonita, pero tata deng bonos ting turcos, Señor, y nos tapone turnos joven ang deng bomang santo, tata pavo protejan ang, mi Rey, pavo pone bo candela rondin ng Señor, mi Señor, tata panang viva deng santidad, paso eta posible pa viva deng santidad, abota guíanos deng ese, abota dunan ese valentía y fuerza, mi
mi Rey. Paviva en santidad. Abo tae Dios santo. Abo tae Dios santo. Y abo que para nos viva en santidad. Oh Tata Celestial, tócanos joven mi Rey. Tócanos mi Señor. Tata panang bing cerca bo mi Señor. Tata panang ting un relación kubo mi Señor. Oh Tata, danki pa tu lo cual kubo que hasi den nang vida. Ave noche nos tambe que exclama pa tu res nang kutamalu. Y nos hermano Elías tabay dilante mi rumana ta respalda ese. Oh sí, Señor Dios, aleluya. Oh Señor Dios de gloria, mira, Señor Dios, nos ha presentado personas não malo, Señor Dios, este momento que, aleluya, com autoridade, Señor Dios, que baduna nos, aleluya. Mita une mi fe, Señor, nos está unindo fe desta noite aqui, bebida aqui, Senhor Deus, e declarar, Senhor Deus, completamente sanar, Senhor Deus, por meio de boa palavra, Senhor Deus, e enfermidade não está soltando do mundo, que, aleluia, nos mester, Senhor, de dom de sanidade, aleluia, o Espírito Santo de Deus, me tarugabo, Senhor Deus, Senhor Deus, para parte, Espírito Santo, e dom aqui de bacana, nos vida na Espírito Santo de Deus, aleluia. Me tarogabo, Espírito Santo, para nos propor mais bem enfermo, e sana na Espírito Santo. Ou me tarogabo, Espírito Santo, para ser dom que tem esse roupa essencial, aleluia. Para nos vida na, para Senhor, Espírito Santo de Deus. Que nos propõe mais Espírito Santo de Deus e sana enfermo, aleluia. E põe paralítico na cana, aleluia. Toda enfermidade nos possana, em nome de Jesus, aleluia. Oh, me tapemos, Espírito Santo de Deus, aleluia. Para regalar-nos esse dom que Espírito Santo, aleluia. Ou qualquer vida que por ti, Senhor Deus, que por ti de câncer, aleluia. Qualquer outra enfermidade, Senhor Deus. Nesse momento que, aleluia, declaram sanar completamente em nome de Jesus, aleluia. Oh, me tapemos, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, alabanza, Senhor Jesus, aleluia. Me descobri lugar cuida de mim mesmo. Aqui dentro braça não caminha de misericórdia. E dormi duda não e medo tá disparce. E dormi carga não me tá trece cerca bo. Mi hermana volanta para. Oh Senhor, bota mi refugio, a bota mi santuario. Ora comigo tem medo, bota mi lugar de esconder, bota mi refugio. E ora com tormenta não apresentar, gaudivo alana, contento mi por cantar, bota mi refugio. Me descobri o lugar, puta de mim mesmo. Aqui dentro braça não caminha tem misericórdia. E dormi duda não e medo tá disparce. E dormi carga não me dá trece cerca bo. Oh Senhor, bota mi refugio, a bota mi santuario. Ora comigo tem medo, bota mi lugar de esconder, bota mi refugio, Senhor. E ora com tormenta não apresentar, gaudivo alana, contento mi por cantar, bota mi refugio. Oh sí, Señor, bota nos refugio, Señor. Nos
nos por esconde se acabó, Señor. Ora nos ten miedo, mi rey, nos por vencer acabó. Ora nos saco pasigi, Señor, nos por vencer acabó. Paso abota nos refugio, Señor. Abota nos refugio. Dice ave noche con etamo refugio. Señor, abota mi refugio, Señor. Y me que esconde cerca, mi rey. Me que esconde cerca, mi Jesús. Me que esconde cerca, mi Señor. Oh, gloria a tu nombre santo, mi rey. Gloria a tu nombre santo, Señor. Danke, Señor Jesús. Conozco esconde cerca, mi Señor. Aleluya. Ya descubrí un lugar, puta de mi mes. Aquí demo brasana, camina de misericordia. Y turmi dudana, y miedo ta disparse. Y turmi cargana, mitad 13 cerca vos. Oh, Señor, bota mi refugio, bota mi santuario. Ora con mi miedo, bota mi lugar de esconde, bota mi refugio, Señor. Y ora con tormenta na presentar, vivo alana, contento mi por cantar, bota mi refugio. Tú eres puta viva, en el lugar secreto del Señor, no permanecer, morir en sombra de Moalana. Bota mi refugio, Señor, bota mi santuario. Ora con mi miedo, bota mi lugar de esconde, bota mi refugio. Y ora con tormenta na presentar, vivo alana, contento mi por cantar, bota mi refugio. Contento mi por cantar, bota mi refugio. Contento mi por cantar, bota mi refugio. Aleluya. Contento nos por cantar. Poeta nos refugio. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Quien está viva. Y en su nombre. Dios bendiga a tu resnancuta. Síguenos vía internet. Bombini me medinos ave noche. Nos sigue ave noche con nuestro hermano Aquilino. Con palabra de Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Sean todos más que bienvenidos a este lugar, a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Abra su corazón esta noche y Dios tiene palabra para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que están sentados, si no están enfermos, se pueden poner de pie para reverenciar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Efesios 6, versículo 10 y 11. Gloria a Dios. ¿Todo lo tienen, mis hermanos? Gloria a Dios. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Padre de la gloria, Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque tú, Señor, es el único que nos fortalece, Dios eterno. Padre, que esta palabra, Señor, prospere en cada uno de nuestros corazones, Padre, en esta noche. Te damos gracias, Señor, y que toda la gloria y la honra sea para usted, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Con nosotros, hermanas Ketty Oleana. Dios bendicionanos, hermano Aquilino, danke pa precioso palabra de Dios y nos sigue con nos hermana Yolette Shanti. Aleluya, danke Señor. Danke mi Dios por el oso tata budone nos oportunidad papa para nos por cantar babo mi Dios. Danke mi Dios. Mi lo magban asiguração para nos por vai cantar ba Dios. Dios tata abota grande buta poderoso Senhor. Tata nos tá vai cantar babo mi Dios. Abre lep nos Senhor para nos por cantar babo Senhor. Para cantique ça qui pour subir ce cabo Senhor. Manel rolo dushi tata. Por favor Senhor. Acepta para nos Senhor. Buta Dios grande, buta poderoso, e buta Dios bon coração, Senhor. Bu compreender nós, bu conhecer nós, Senhor. Danke mi Dios, aleluia. Danke, Senhor. Milo man não sabe cantar blo, me cante capide. Bin sobre mi Senhor, purifica minha alma. Bin sobre mi Senhor, purifica minha alma. Bin sobre mi Senhor, purifica mi alma. Yo quiero ser vencedor para vencer a tentador. Yo quiero ser vencedor para vencer a tentador. Bin sobre mi Senhor. Mi Señor, sobre mi Señor, sobre mi Señor, yo quiero ser un vencedor para vencer a tentador. Yo quiero ser un vencedor para vencer a tentador. Vin sobre mi Señor. Sobre mi Señor, oh bien sobre mi Señor, oh bien sobre mi Señor. Yo quiero ser un vencedor para vencer a tentador. Yo quiero ser un vencedor para vencer a tentador. Yo quiero ser un vencedor para vencer a tentador. Bin sobre mi Señor, oh bin sobre mi
Santo Poderoso. Oh, shall não pode passar no mundo. Danke, Senhor. Danke, mi Deus. Danke, mi Senhor. Danke, Senhor. Deus tata, oh, shall nos pone dilante o Senhor, tata. Beniciona cada man, Senhor, que pone man din saco. Outro diabo, se Deus que tata panang polanha, panang treseva butata. Danke, Senhor, tata nos confiar em você, Senhor. Nunca bu nota lage man di nos baixi, Senhor. Mandes para nos, Senhor. Danke, mi Deus, aleluia. Danke, Senhor. Nossa oração de nome de tata e o Espírito Santo, amém. Aleluia. Danke, mi Deus. Danke, poderoso, maravilhoso, aleluia. Bota grande, Senhor, bota mi Deus. Não sabe cantar de Deus cânticos. Biba la fé, aleluia. Danke, Senhor. Biba la fé, biba la esperança, biba l'amor. Biba la fé, biba la esperança, biba l'amor. Biba la fé, biba la esperança, biba l'amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Ele. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Avivamiento, avivamiento, avivamiento de fuego de poder, 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 de fuego de poder. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Avivamiento, avivamiento, avivamiento de fuego de poder, 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 de fuego de poder. Avivamiento, avivamiento, avivamiento de fuego de poder. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva l'amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Él. Adora, adora, adora a Dios en esta preciosa noche, aleluya. Adora a Dios, qué preciosa noche aquí. Él está en este lugar. Viva la fe, viva la esperanza.
viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, Sí. que viva Cristo, Sí. que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, Sí. que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Adora a Dios, aleluya. Adora a Dios, Exáltale. exalte, Porque Él vive. pues está viva. Que viva, que viva, que viva Cristo. A su nombre gloria. Nombre gloria, A su nombre la gloria. nombre gloria. ¿Cuándo puedes decir que viva Cristo? Cuando viva la Cristo viva. Que viva Cristo. Que viva, que viva, que viva Cristo. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos, Te adoramos. te adoramos, Te adoramos. te adoramos. Yo adoro a A mí Dios. te adora Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué precioso es alabar al Señor. Qué precioso está alabar Señor. Qué precioso es llegar a la casa del Qué Señor. precioso está llegar a casa, Señor. Estoy contento que estoy aquí, Está aleluya. contento como está aquí, Nan. ¿Cuál está contento que llegaron a la casa de Dios? Está contento como llega a casa de Dios. Aleluya. Antes de llegar a la casa de Dios, Prometo que llega a casa de Dios. yo tenía el deseo Usted tiene deseo de saltarme en esta cama, de pular de la cama, taparme, tapar, prender el aire 16 tener air con el 16 y dormir. y dormir. Pero yo dije, mi Dios tiene cita conmigo. Pero dice mi Dios, tú cita conmigo. Y yo sé Y me sa, que cada vez que llego a la casa del Señor, cada día que llega a casa, Señor, Él me toca. te toca a mí. Él me llena. Lléname. Él me hace más feliz. Te hace mi más feliz. A su nombre. 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 Cristo vive. Cristo Dios, está viva. Dios le bendiga ricamente, hermanos. Dios bendicionaba ricamente mi hermano. Aquí tenemos a Sharababa, alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Ojalá que todos los niños pueden alabar al Señor. Que se acostumbre a venir al altar, alabanza al Tú Señor. eres mucho acostumbrado para mi altar. Amén. Déjalo. Si no hace nada mal, déjalo. La guía, si no hace nada malo, la guía. ¿Usted conoce a Sharababa? Abrí unas palabras en esta noche. Abre las palabras de noche. Si lo conoces, usted se enoja conmigo. Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Sharababa es un hombre que con gozo ofrenda. Xarababa é um homem com gozo também ofrendar. Amén, caray. Y toma su tiempo, así toma su tiempo, mucho tiempo, pero, Ele tomava o tempo pero después da un salto y ofrenda. e dar comprar e ofrendar. Entonces, dile la ofrenda. A ver, yo estoy contento, señor, hermanos. Contento, hermana. Saludos a Subax arriba. Saludo para su axa arriba. Están en sintonía. Anda en sintonía. Hermano Tos, Igor, Naomi, hermana Ruth, Hermana aquí, amén. Kiana y Kaden, Dios mencionamos están. Kiana e Keita, Deus bendiga a vocês. Amén, alabanza al Señor. Santiago 4:6, mis hermanos lo tienen. Santiago 4:6, mi hermana tiene. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Você lê a palavra de Deus em nome de Tata, de Yu, Espírito Santo. Hoy vamos a ver el programa del 2024, Agora nós também veremos o programa de 2024. que va a ser un año prometedor, Vai aleluya. estar ano prometedor. Este año era fuerte o no, É que estava fuerte, ou não? ataques fuerte o no, Ataque não fuerte, ou pero não? aquí estamos, Pero hasta nós aqui. cansados, Cansar. pero en Pero victoria. é vitória. Aleluya. Glória a Deus. Cristo vive, Cristo está viva. pero Él da mayor gracia. 6. Amém. Mas esta duna graça mais grande ainda. Por esto dice, Essa escritura da Bisa. Dios resiste a los soberbios Deus está resistindo orgulhoso não. y da gracia a los humildes. Mas está duna graça na humilde. ¿Cuántos humildes hay aquí en esta noche? Quanto humilde que aqui tem a noite. Pues la gracia de Dios repose sobre sus vidas. Essa graça de Deus está repousar e vamos na vida. En el 7 dice, Na chete esta Bisa. someteos pues a Dios, Essa aí sometemos a Deus. resistid al diablo Resistir diabo y huirá de vosotros. e ele ui por vós. Saldrá corriendo
corriendo de vosotros. Yo salí corre vai foi boso. Como un perro con su rabo en medio de sus pies. Aleluya. Aleluya. Un cachorro rabo me su pia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentar, aleluya. Hermana por cinta. Dios es bueno y Dios es grande. Dios está bueno y Dios está grande. Y es maravilloso. Está maravilloso. Dios extiende su gracia Dios está extender su gracia. a aquellos que son humildes. Es un anco está humilde. ¿Cuántos son humildes en esta noche? Cuando está humilde de noche. Y a veces Dios prueba esa humildad. Y tibia Dios está test de humildad. ¿Y cómo Dios prueba esa humildad? Y con esta test de humildad ahí, Usando uno de sus instrumentos, usando uno de sus instrumentos. que son sus hijos, Puta soy yunan. que son tus hermanos en la iglesia. Tabor humana de la iglesia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios resiste. Dios está resistindo. Eso quiere decir Dios se opone Sei que mango Dios está opone. a los soberbios. Es nango está orgulloso. Amén. Juicio ahí sobre su vida. Tem juicio arriba na vida. Porque los Dios soberbios, es nan orgulloso. amén, escogen la manera de este Anda mundo, escoge maneira de mundo. la alabanza de este mundo, Andança de mundo. alabanza de este mundo, Alabanza de mundo. con métodos mundanos. Com método na mundano. Amén. Y actúan como enemigos de Dios. Nada actúa como enemigo de Dios. No se puede alabar a Dios de toda manera, toda forma. O no por alabar Dios tu maneira, tu forma. Amén. Hay iglesias Si iglesia nan, que miden con mundanos. toda medida mesmo mundano. Oh, si esa mundana puede cantar así, yo también. Si é mundano, e pouco canta assim na mim também. Pero yo no imito a mundanos. Para mí no te imita mundano Yo na. imito a Sara, no nuestra Sara, pero la Sara de allá, de antaño, Não aleluya. imita Sara, não Sara aqui não, pero Sara de antaño. Abraham, Abraham. a esos hombres de Dios, É homem de a Deus. Pablo, a Pedro. Pablo, Pedro. Amén, hermanos. No tengo nada que ver con Shakira y Michael Jackson y esa Não tem gente. nada a ver com Shakira, com Michael Jackson, que ainda nem. Pero hay cristianos que sí lo Tem hacen. cristiano que se dá assim. Si Michael Jackson pudo hacer así, yo también. Se Michael Jackson por assim na mim No, também. él lo hace con unción del diablo. Ele tá assim com chão de diabo. Yo tengo unción de Dios. A mí tem chão de Deus. La gracia de Dios está sobre mi A vida. graça de Deus está arriba da minha vida. Oh, alabanza al Señor. Aleluia. Cristo vive. Cristo está viva. Amén, hermanos. Amén. Y dice que da gracia a los Você humildes. pensa que está dando uma graça na humilde. Y na. solamente los humildes Solamente humilde na. pueden someterse a Dios. Por someter na mesa na Si Deus. usted no es humilde, no está sometido a Dios. Se você não está humilde, você não está sometido a Deus. ¿Por qué danzo entonces, hermanos? Como está dançando toda romana? Es que Dios que está sacudiendo, diciendo, vuélvete, vuélvete en sí, vuélvete en Pastor, eu sí. estou sacudindo, só bem bem, bem bem, bem bem. Porque los soberbios no entran. Cambia, Não, cambia, orgulhoso, não está cambia. de 30. Cambia, cambia. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Glória a Deus. Cristo vive. Cristo está viva. Amén, hermanos. Someteos pues a Dios. Sometemos mesa a Deus. ¿Cuáles están sometidos a Dios? Quanto está sometido a Deus? Resistid al diablo Resistir diabo. y saldrá corriendo de Ele vosotros. saiu correr, vai foi bolso. Amén. La única forma de resistir al E a diablo, única forma para resistir diabo amén, es someterse a Dios, está de someter a mesa a Deus. acercarse a Dios, Jala cerca a Deus. llenarse de Dios. Llena a mesa de Y Deus. Satanás será derrotado Satanás lo guarda derrotar. y tendrá que Ele huir tem que huir. como huyó de Cristo. Ela huir vai foi Cristo. Cristo le dio una patada Cristo dá-lhe os copos. y salió corriendo. Ele sai e corre, vai. Amén, hermanos. Cristo vive. Cristo está viva. Para así dar entrada Assim na uma entrada a nuestra presentación de esta noche, na nossa apresentação de hoje noite. que es el programa de 2020. Está no programa de 2024. Ah, 2024. estoy yendo atrás. Es que quiero rejuvenecerme, Sabi aleluya. que mira John Beck. En 2020 no tenía la marica, alabanza ese. Aleluia. Amén, hermanos, 2024. 2024. Eso es Está aqui que men. si aún estamos aquí. Se ainda não tem. Amén. Si no estamos, Se nós não tem. los que quedan, Se não queda. ¿cuándo se van a quedar? Quanto le vai quedar? Casi, casi, ¿verdad? Este es el micrófono que yo uso. Tengo el privilegio de usar este micrófono. A mim tem o privilégio de usar é mic aqui. Pero si me voy, Pero se me vai, están libres. você está livre. No peleen en alabanza al Não Señor. brinca. Ah, todos nos vamos, ¿o no, hermanos? Nós turta vai, não, hermana. Todos nos vamos, hermanos. Nós turta vai, hermana. Si no vamos al cielo, vamos a cumplir con este programa. Aleluya. Nós não vai chelo ainda, nós vai cumprir que programa. Este año fue un año con muchos retos. E aí que estava um ano com o reto, não? Alabanza al Señor.
Yo pensé que mi día llegó, Pensa que mi dia lo pero llega. Dios dijo a uno, espera, Deus avisa ainda não, guarda. aguanta un poco más. Aguanta tique mais. Cristo vive. Cristo está viva. Amén, hermanos. Vamos a cumplir con este programa. Você vai cumprir que programa. Dios nos ha dicho Deus avisa-nos que nos ha dado los recursos. que ela dona nosso recurso, não, amém. Alabanza al Señor. Así es. Amén, hermanos. Y antes del año terminar, Promete que o ano terminar, la comisión de Naomi a comissão de Naomi, tiene que dar a los líderes esa presentación. você Aleluya. dona líder na apresentação. Estamos llenos, el programa está lleno de muchas actividades, por eso no lo hemos hecho aún. O programa está lleno de atividade, talvez nós não assim ainda. Pero queremos, antes que el año termine, Mas nós que promete que o ano acaba, recibir esa información receber informação para aqui. involucrarlo en nuestra oración. Mas em que de nossa oração. Amén, hermanos. Oramos a Nós Dios estamos em oração a Deus hacemos y tenemos siempre un programa. e sempre nós temos programa. Cuando yo me enfermé, E é como a vira malo, estaba grave o no, dava tá grave, não. estaba un pie allá, un pie aquí, alabanza Dava al tá pie, Señor. já vai pie aqui não. Amén, un pie en el cielo, un pie en la tierra. Pie de cielo, pie de terra. Pero Dios dijo, uno. E Deus avisa, ainda não. Alabanza al Señor. El presidente me preguntó, Presidente a apuntar-me. tenemos que mandar un pastor para allá. Nós precisamos um pastor aí, não? Yo dije, no, Eu disse, não. hay los líderes allá y tenemos un buen programa, Nós aleluya. temos líder aí, não? E nós temos bom programa. La iglesia está firme. A igreja está firme. Y ¿por qué prediqué resistir al diablo? E como a predicar para resistir o diabo? Amén, porque yo decía a Dios, Você me dava a avisar Deus. llévanos al siguiente nivel. E para nós é o seguinte nível. Ya hay gloria aquí o no, Já tem glória aqui não? pero en Dios hay más aún. Pero de Deus tem mais ainda. Y me preguntó, Ele apuntar-me. ¿tienes suficiente para defender esa gloria? Você tem suficiente para defender a glória aqui? Amém? Yo dije que sí. Avise sim. Glória. Amém, assim Yo é. dije que sí. Avise sim. ¿Hay suficiente? ¿Es suficiente? Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pasó por mi mente inmediatamente Passador em minha mente me sora. los hermanos que se desmotivan a veces que no quieren venir a la A iglesia. semana que está desmotivado que me sora com não que minha igreja. A veces. Timbia. Amén, hermanos. Porque cuando viene un avivamiento, Para um avivamento bini, esas é cosas constant ei. que te influenciaron, O a influenciado, que te desmotivaron, a desmotivado, serán doble peor. lo está dos pia mais pior. Alabanza al Señor. ¿Me entiende? Meu irmão está compreendendo? Porque el diablo, So diabo, cueste lo que cueste, não importa o que custa, amén, quiere pagar el fuego de é Dios. que paga a candela de Deus. Pero se necesita hombres y Pero mujeres se me de homem e mulher, que van a pararse en la brecha. não para de quebrar. Amén. Porque vendrán Esse problemas, problema lo vi. pleitos Pleitamento lo vi. y tantas cosas Tanto cosnan. cuando viene el avivamiento. Por avivamento vini. Pero se necesita gente madura. De madurar. No maduro de Venezuela, pero madura. Maduro de Venezuela, pero madurar. Alabanza al Señor. Qué extraño, ¿no? Dios sabe lo que hace. Eu sei que tá assim. Mucha gente buena se muere. O piende bom tá muri. Amén, seguimos. Inmaduro está con vida hoy. Entiendo eso. Amén, seguimos. Amén. ¿Qué estaba diciendo? Você é de madurar. Sí, necesitamos más que. Necesitamos gente madura. Você é de madurar. Que soportan. Tá suportar. Cuando el diablo los da, le dé. Dal não. Soportan. Tá suportar. Nadie me saca de aquí. E o reino sacar me fechar aqui não. Dios tiene una bendición para mí. Deus tem bendição para Y mim. si la hermana me saca la lengua, Não saca lenga para mim. que quiere con su lengua Quem afuera, quer que você lenga a fogo? mí nadie me va a mover de aquí. O reino também vai mover aqui não. Dios me ha bendecido aquí. Deus é bendicerá-me aqui não. Dios me ha llenado aquí. Deus é llenar-me aqui não. Dios me ha tocado aquí. Deus é tocar-me aqui não. Nada, Não há nada. ni nadie Gente. me sacará de aquí. Deus sacar-me fechar aqui não. Si todos pueden decir eso, estamos listos. Tu reino por me pensar aqui não está claro. O siquiera la mitad, alabanza al Ou se Señor. quer imitar. Que cueste lo que cueste, Não tem importar o que custa. venga lo que Não venga, importa o que vini. usted va a pararse firme, Eu também para firme. llorando. Llorando. Oh, Señor, no puedo más. Senhor, me por mais. Pero Pero firme, firme. esperando Guardando. tu sazón, O tempo. esperando Guardando. esa nube otra vez. Nubia trove. Y rabashetaya, y rabashuea, Glória na y rabashuikebea, y
Iglesia de Bonaire. Iglesia de Bonaire. Estamos listos Nós está claro. para ese avivamiento. Aquí. ¡Ay, Rabashea! ¡Y Rabashea! ¡A su nombre la gloria! Gloria a su nombre, gloria. Amén, hermanos. Consiga un cuero, un piel de elefante. Gloria a Dios. Un piel, cuero de elefante. Busca cuero de elefante. Que no te haga dolor nada. Nada da sin dolor, amén. Lo que el ser humano te puede hacer. Lo cual gente por ese cubo. Alabanza al Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos están listos para el avivamiento? ¿Cuánto está claro para avivamiento? Amén. Ok. Perderé la mitad de la iglesia, pero conseguiré otros. Creo que Dios va a mandar otros. Gloria a Dios. Eso es cosa seria, hermanos. La cosa seria, hermana. Cuando viene un avivamiento, Un avivamiento viene. el diablo también Diablo también atacará. lo ataca. Quiere convencerte. Que convencemos. Amén. Levantará el hermano o la hermana Lo levanta el humano. para hacer tu vida imposible. Casi por vida imposible. Y vienes a la iglesia y te hacen. Si por vida iglesia está así. Amén. Mírale ahí. ¿Cómo? Viento, rinoceronte. Ah, piel de ni lo que ese animal con cosas así. Ah, sí. Rinoceronte, ¿cómo se llama? Rinoceronte. ¿Cuándo están listos, hermanos? ¿Cuánto está claro, hermana? Yo quiero avivamiento. ¿Usted? A mí que avivamiento. Yo estoy listo para avivamiento. ¿Está claro para ¿Usted? avivamiento? ¿A vos? ¿Usted está lista? ¿A vos está claro? ¿Están listos para avivamiento? ¿Está claro para avivamiento? ¿Pueden soportar? ¿Usted puede soportar? Puedo soportar, ¿Puede puedo soportar? soportar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, rabababa, y se me ¡Aleluya! ¿Están listos? ¡Iglesia! ¿Estás listo para la gloria? ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! Y a su nombre la gloria. ¿Estás listo? ¿Está claro? ¿Estás listo? Está claro. Soportaste mucho. Soporta Muchas pruebas. Soporta un poco más. Soporta un Porque poco lo que más. viene es grande. Resiste. Resistí. Resiste. Resistí. Resiste. Resistí. Resiste. Resistí. Resiste. ¡Aleluya! A su nombre la gloria. A su nombre de gloria. A su nombre la gloria. Algo grande. Tenemos que bajar el peso para soportar la gloria. Aleluya. Amén. Qué precioso cuando Dios te toque, pero quedas cansado. Aleluya. Tengo ahora Dios tocame, pero vete que la cansa. Necesitamos ejercitar el cuerpo. Ejercitar es culpa. Algo grande. Algo grande. Usted ha aguantado. Va a soportar. Ha esperado. Va a esperar. Casi tal vez se desvió, pero está allí. Casi quizás va a desviar, pero Prueba no tiene nada. fuerte. Usted pasó por prueba Va a fuerte. pasar prueba fuerte. Pero aquí está. Pero aquí no. El diablo le atacó Ya la ataqué. de todos lados. De turbanda. Te desmotivó. La desmotivé. Casi le sacó de la iglesia. Casi esa que fue iglesia. A otros se le sacó de la iglesia. Otro nadie la saca fue iglesia. A otros trataron de sacarlo de la Otro iglesia. está tratando de sacar a Pero la aquí iglesia. estás en esta noche. Pero está aquí no, no. Aquí estás en la presencia de Dios en esta Estamos aquí en noche. la presencia de Dios, ¿sabes? Aquí estás en esta noche. Estamos aquí no, Aquí estás peleando la batalla en esta Estamos noche. peleando, brigando Aquí batalla. estás en esta noche. Estamos aquí no, Ay, no. Sabaki Maishwea. Aleluya. Oh, adórale, adórale. Adoré. Adora a Dios. Adora a Dios. Aquí estás en esta noche. Estamos aquí no, no. Atacó a tu familia. Atacamos familia. Atacó a tus hijos. Atacamos ayuda. Atacó a tu salud. Atacamos salud. Oh, a su nombre gloria. Gloria. A su nombre Gloria gloria. a Dios. Y tal vez has menguado. Quizás por mengua. Pero Dios lo Pero sabe. Dios sabe. Te está viendo. Te está mirando vos. Dios lo sabe. Dios sabe. A su nombre la gloria.
Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Porque Cristo vive. So Cristo está viva. Amén, hermanos. Amén. Cristo reina. Cristo está reina. Y vamos a ver el programa del 2024. Nós também mira o programa de 2024. Gloria al Señor. Amén. El contenido del programa, Contenido do programa. que Dios nos va a ayudar. Deus está ajudando-nos. Como siempre, Não era sempre. vamos a buscar a Dios. Amén. Nós também busca Deus. Somos una iglesia que busca a Dios. Nós somos igreja que está busca Deus. Somos una iglesia que ayuna. Nós somos igreja que está ayunar. Evangelizamos. Está evangelizar. Amén. Vamos a tener actividades sociales. Nós também tem atividade na social. Actividad de avance de la iglesia. Atividade de avanço da igreja. Planificación adelantar la iglesia. Planificação para adelantar a igreja. Y otras actividades. E outra atividade não. En el 2024 también vamos a buscar a Dios. E em Amén. 2024 também nós vamos buscar Deus. Ya estamos acostumbrados E nós está acostumado a acabar. de ayunar mínimo un día o no. E ayunar mínimo dia ou não. Alabanza a Jesús, ¿o no? Gloria al Señor. Y vamos a continuar, aleluya. E nós também seguir. Nos vamos a entregar eso. Nós também entregar isso aqui. Hay muchos que traen argumentos E houve que está trazer excuse para ayunar mitad día, hermanos. ayunar mitad dia só romana. ¿Y cómo es su mitad día? E com na mitad dia tá. Levantarse en la mañana Anda mainta. con un huevo, con... ¿Qué es peque en español? Tocinos. Tocineta. Huevo con tocino, Huevo com huevo com spec. con tanta cosa. E tanto coisa. Y se van a la iglesia Especialmente para a igreja. y a las 12 están allí. ¡Ay! E dinheiro só renta aí na. Oh Dios, no puedo más. Deus me por mais. Pero Dios nos ayudó, alabanza al Deus Señor. ajuda-nos. Que podemos ayunar un día para el Señor o no. Nós podemos ayunar dia para o Senhor. Dios nos mostró todo. Mostra-nos turcos. Él ayunó 40 días. Ayunar 40 dias. Nosotros dice que ayunamos 10% de eso. Nós não estamos ayunar 10% de 6. ¿O no? Amém. Y siempre cuando hablo del ayuno, yo recuerdo a Paul Charlie, aleluya. Sempre nos papéis de ayuno me dá cora de ver o Paul Charles. Siempre quiso ir a 4. Sempre está querendo vai 4 dias. Ahora voy a 12. O que me dá vai 2. Amén. Si él estuviera aquí, me hubiera exhortado fuerte. Você está aqui na elo exortar-me forte. Vamos a buscar a Dios, hermanos, en el 2024. Em 2024 você vai buscar Deus. Habrá ayuno, Lá vai ter ayuno, vigilia, vigília, matutino, matutino, cadena de oración. cadena de oração. Habrá retiros Te retiro não. en núcleos de oración los dos primeros E meses. 2 primeiras lunas não tem núcleo não de oração. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y vamos también a seguir con el evangelismo. Nós vamos seguir com o evangelismo também. Vamos a apoyar el evangelismo, hermanos. Vai apoiar o evangelismo romano. En enero Em januário, voy a comenzar con un workshop, curso, o no sé cómo se dice, vai começar com um workshop of curso, começar com predicación, predicação, tocando del evangelismo. tocante de evangelismo. El grupo de evangelismo me pidió. O grupo de evangelismo pediu isso aqui. Amén. Y lo vamos a hacer. Amén, E nós hermanos. estamos assim. Porque el evangelismo es muy importante. O evangelismo é algo importante. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Pero usted sabe, cuando usted comienza a hacer la obra de Dios, Essa hora eu vou começar assim. É obra de Deus. ahí viene E nada está bem. el enemigo para tener tantas cosas para usted no evangelizar más, ¿o O no? inimigo está trazendo tanto coisa já para não evangelizar mais. Hemos empezado con tanto entusiasmo, ¿no? Nós vamos começar com roupa e entusiasmo, não. Pero después, Mas depois, amén. Vamos a tener servicios misioneros, nós vamos ter esse bicho na missioneiro. alabanza a Jesús, donde Dios nos va a hablar, Onde Deus também papo com nós. enfatizar la obra misionera. Enfatizar a obra missioneiro. Amén, hermanos. Noches de película, Não tirando de película. evangelismo local, Evangelismo local. evangelismo en el exterior. Evangelismo de exterior. Amén. Vamos a visitar otros lugares. Você vai visitar outro lugar, não. Alabanza a Jesús. Y el año que viene vamos para Rincón. E aí eu também aqui nós estamos em Rincón. Necesitamos una casa grande en Rincón. Nós temos ter casa grande de Rincón. Si usted conoce a alguien que alquila una casa en Rincón, Se você conhecer uma pessoa que está vivendo casa na Rincón, déjame saber. dá-me saber. Si hay un rinconero en sintonía, necesitamos una casa. Se tem rinconeiro de sintonia, nós temos ter casa. ¿Cómo? Amén. Y vamos a alquilar esa casa Nós vai vir a casa aqui. y vamos a mandar
el hermano o hermana o pareja que va a trabajar en Rincón. Nós também manda irmã moen of amber of pareja que tem para rincón. Vamos a tener actividades sociales también, hermanos. Nós também tem atividade tan social também, hermano. Mira sus rostros, mira los platos, hermanos. Alabanza a Jesús. Contento, mira a Juna ahí. Glória. Quitó los lentes para comer, alabanza al Señor. Le quita brel para comer. Amén, hermanos. Y vamos a tener actividades sociales Nós também tem atividade tan social para unir la iglesia más y más. para unir a igreja mais. ¿Cómo? Amén. ¿Quién era el cocinero? Amém. Pastor está botando os coque. Actividades de damas. Atividade de dama, não. Amén. Vamos a tener una semana de campaña de damas. Também tem semana de campanha de dama. Voy a pedir un predicador. Ojalá que nos den, oren para eso, nos den una predicadora A senhora oração para aqui para nós sair predicadora para esa semana de damas. para esse man de damas. No, usted no es líder de damas. ¿Quién es líder de damas? Mana Elna. Usted, siempre veo a Dilia, no sé por qué. Emma, usted es líder de damas, pero ella me pidió eso, pero usted es líder de damas. Entonces usted va a llevar su idea de ella Se também iba boa ideia, sei que era uma. para una semana de damas, Semana de damas. enfatizando mujeres que trabajan para el Señor. Para enfatizar a mulher não da trapa, Senhor. Van a escoger un título. La nanta vai escolher título. En Colombia tenían esa semana y lo llamaron Damas Escogidas. Na Colômbia nanta tem esse man aqui na ayama esse título dama escolhi, dama não escolhi. Va a haber actividades de caballeros, Tem atividade de caballero, actividades de juventud. atividade de juventude. El líder de juventud está mejor, alabanza al Señor o no. Amém. Listo para trabajar. Amém. Amén. Vamos a tener actividades avance de la iglesia. Você vai ter atividade de avanço da igreja. Actividades profundo. Atividade tan profundo. Nuestros barbecues. Nos barbecue. Amén. Y en el nombre del Señor, Nome do Senhor. que podemos terminar la iglesia este año sí que viene. Nós vamos acabar esse ano que está vindo aqui sim com a igreja. Amén. Yo oro a Dios que Dios haga un milagro. Está se oração a Deus para Deus fazer um milagre. Que toca una compañía de construcción y vienen y levantan eso. Aleluya. E toque uma companhia de construção bem ilanta. No estoy tirando palabra para usted, no, para otro. No es palabra de fe que esté otra compañía. Outra companhia. Amén. Para la escuela dominical podemos moverse para arriba. A escola dominical por vai arriba. Queremos comenzar con un guardería, se dice crash. Creche. Amén. De nosotros mismos. Nós queremos começar com creche de nos mês. Que sus hijos estarán en buenas manos. Soy una lota de bom man. Pero arriba tiene que estar Pero listo. nós mês acaba arriba para mim. Porque hoy día hay gente con tantas teorías y pensamientos, hermanos, Sabe, dia tem gente com tanto teoria, com pensamento na romana, terribles. coisa terrível. Libros para niños con tantas cosas. Book não para muitos com tanto cos. Y usted no sabe dónde va a dejar. E vão usar uma palavra boiuna. Amén. Planificación adelante de la iglesia. Planificação adelanto de igreja. Esas son las reuniones que vamos a tener. Reunião que nós vai ter. El directiva estatutario Diretiva estatutário. va a reunirse 2 veces. Vai reunir 2 dias. Hemos tenido menos reuniones porque tuvimos un curso muy intensivo. Nós temos menos reunião, que nós temos curso intensivo. Amén. Y por eso no podemos reunir. Talvez aí nós não podemos reunir. Pero el próximo año vamos a tener las reuniones de líderes, Pero outro ano nós vai ter nossa reunião de líder, reuniones de los ayudantes y líderes, reunião de ajudante de líder, 2 reuniones para todos aquellos que trabajen en la iglesia, 2 reuniões para ter time grupo que está trabalhando a igreja, 3 reuniones de damas, 3 reuniões de dama, caballero y juventud. 3 reuniões de caballero e 3 de juventude. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nós trabalhamos Lo vamos a planificar en el programa. nós também planificar dentro do programa. Y el día que hay reunión de damas, O dia que tem reunião de damas, los caballeros también e caballero também, y juventud también. e juventude também. Entonces toda la familia viene a sus reuniones. A Alabanza al entera Señor. família também reunião. Los varones aquí, damas allá, los que están matando y los jóvenes arriba. Amén. Todos van a reunirse el mismo día. Todo lo vai reunir de mês dia. Amén. Para planificar, Para planificar, para ajustar, para ajustar, para medir cómo está yendo el para programa medir com o programa está y yendo, tal vez corregir enviar quizás y corrigir maximizar la eficiencia, hermanos. e maximizar a eficiência humana. Vamos a tener 4 ayunos el siguiente año. Nós temos 4 ayuno outro ano, Alabanza al Señor. Un ayuno de 2 días corridos, ayuno de 2 dias corri, que es al final de enero. que está na final de januário. Oren para que nos dé un predicador para esos A días. oração para nós sair predicador para o dia aqui. Amén. Y vamos a tener un ayuno de 2 días, pero no corrido. Nós também temos ayuno de 2 dias, pero não corri.
Ayunamos Desayunar, 24 horas. 24 horas. Amén. Los sinvergüenza comen, no, después comemos y después un día más. Come, después sigue un día más. Fin de enero corrido Fin de aniversario, está corrí. y después uno más, pero de 2 días, pero que se come entre los que quieren comer. Amén. Y un otro más, que 2 días no corrí, son que está come, son que no está come. Un ayuno de un día Un ayuno de un día, y el día de misiones vamos a ayunar y el también. día de misión también no está a hacer un ayuno. Eso es aparte de sus ayunos personales. O sea, Amén. que está aparte de cada persona su ayuno personal. Son ayunos general de la iglesia. O sea, que no está ayuno en general de iglesia. Vamos a vigilar también. No está a hacer vigilia también. Vamos a tener 3 vigilias el año que viene. No está a tener 3 vigilias el año que está viniendo. Amén, hermanos. Parece poco, Esta parte tiki. pero cuando unimos todas esas actividades, Nos unimos actividades aquí. usted va a decir, oh, pastor, son muchas cosas. Você sabe, vice pastor, está óbvio. Amén. Pues por eso 4 ayunos y 3 vigilias. Você hay 4 ayunos, 3 vigilias. Enero 1, julio y octubre. Januari, juli y octubre 1. Porque vamos a tener matutino también. Você não está tem matutino também. 3 matutinos. 3 matutino. En febrero, abril y agosto. E em fevereiro, abril e agosto. Vamos a tener cadenas de oración también. Nós também tem cadena de oração também. 2 cadenas de oración. 2 cadenas de oração. Amén. Y vamos a tener 6 servicios misioneros. Nós também tem 6 serviços de missionário. Yo quiero tener 12, E que tem 2. pero a los líderes no les alcanza Para o líder não está alcançar. para hacer 12 Para fazer 2. ni 6. Pero por fe, Pero para fé, vamos a tener 6 nós também tem 6 cultos misioneros. serviços missionário. Maestras, Maestra, caballeros, damas. caballero, damas. Maestras, caballeros, damas. Maestro, caballero, dama. 2 para cada grupo. 2 para cada grupo. Amén. Juventud puede unirse con las maestras. Amém. A juventude por único é maestra, não. Noches de película vamos a tener 2. Noite de película, nós também tem 2. Actividad social. 2 atividades sociais. Vamos a tener un día de actividad de familia. Dia de família. Ahora, ¿qué pasó? Paula, 2 slides. Esta vaina, ¿no? Campanha para mim. Campaña, sí, servicio misionero, ya lo vimos. Campaña aire libre. Campanha na aero livre. Prepárense, hermanos. Prepararam, mana. En marzo, Em março, mayo, em maio, junio, em junho, agosto, em agosto, septiembre em setembro y noviembre. e de novembro. Vamos a tener estas campañas. Nós também tem campanha na área. Después vamos a decir dónde. Depois nós também bisa na onda. Oren a Dios. A oração a Deus. Amén. Yo deseo otros lugares también. Está desejar outro lugar também. Y 2 noches de película. E 2 noites de película. Actividades sociales. Atividade social. Vamos a tener día de familia. Você vai ter dia de família. Amén. El año pasado, este año dijeron 2, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Irão avisar que 2, pero nós também vai com, nós também assim. Vamos a tener 4 domingos Nós também tem 4 dias domingo, en la tarde libre que tem a tarde livre para actividad de familia. para atividade de família. Amén. Como el domingo que pasó, Maneira dia domingo que passa, era el tercero. tava tá é de 3. ¿Cómo fue? Com tava tá? Com a bai. ¿Agradable? ¿Saliste con la familia o fuiste a dormir? Vai sair com a família para vai dormir. ¿Sí? Dormiste primero. Amén. Y vamos a tener el siguiente 4 otra vez. Nós também tem 4 trobe, Día de madre, dia de mama, día de padre dia de tata y 2 días más. e 2 dias mais. Alabanza al Señor. Que en la tarde no habrá servicio. Curiba dia domingo à tarde, lo não tem serviço. Porque nosotros venimos todos los domingos, ¿no, hermano? ¿O no, hermano? Não, hermano. 2, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Loco. Amén. 2 actividades de damas. 2 atividades de damas. Eso es para las damas. Você também é dama, não. Los vamos a programar también. Nós também programamos. Usted tuvo sus 2 actividades. Ha dicho damas. ¿Usted tuvo su actividad de damas este año?
El próximo año yo voy a ponerlo en el programa. Outro ano me vai poner dentro do programa. Para que se reúnen. Si quieren, antes, cuando la iglesia era más pequeña así, Antes a igreja estava chiquita assim, né? veníamos en mi casa. Não estava também na minha casa. ¿Quién junto. recuerda eso? Nos reunimos en mi casa Estava reunindo na minha casa. y ahí hablábamos, Aí nós pasamos un estava rato contento. Passou rato contento. Pero ahora no se puede más, Pero porque la bueno, iglesia por más. creció. Sua igreja cresce. Y lo hemos dividido en actividad de damas, Nós está dividido em atividade de damas, caballero caballeros y jóvenes. e jovens. Y no hay que hacer muchas cosas. E não me sei se picos. Venimos ahí, sentamos ahí y yo preparaba algo de comer, Está bem junto, me está preparando algo para comer, algo de beber, algo de beber, algo chiquito, hermanos. algo chiquito Y romano. se comparten, hablan uno con otro. E está para compartilhar papo com outro. Amén. O puede hacer una actividad más amplia, depende. Dos, mínimo dos. Mínimo 2 atividades. Lo vamos a programar también. Nós vai poner em programa também. Dos actividades de caballero. 2 atividades de caballeiro. Y la juventud está preparando. Tiene 8 actividades. O Juventude tem 8 atividades. Amén, hermanos. Actividad profundo. Atividade profundo. Aquí están las fechas. E fecha não? Marzo, mayo, agosto, noviembre. Março, maio, agosto, novembro. Pues no venda sus tiquetes a los hermanos en ese mes. Pues no vende você ticket nang iba dia nang aqui na Amén, Romana. hermanos. ¿O no? Amén. ¿Cómo? De gente de luna na aqui. Amén. Antes o después. Prome of the space. Yo compraré de usted 3, 4. Lo me compra 3, 4. Pero si me viene a vender ticket en este día, Pero se vou vender mi ticket de dia na ei, no voy a comprar lo me no compra. y voy a ahorrar que salga mal. Ay no. Amén. Trata lo máximo Trata mais possível de hacer su actividad ilegal fuera de ese mes, hermanos. de fazer atividade ilegal para fora. Porque no tienen permiso tampoco. Você não tem permiso tampouco. Es ilegal. Amém, tá Pero ilegal. hágalo fuera de ese mes Você para fora el luna na ei. y yo compraré su carcha ilegal de usted y voy a comer sabroso. E Amén, lo hermanos. compra bocarte ilegal e comer sabroso. Apoye esta actividad. Apoiar a atividade aqui. Estas actividades cargan todos los gastos de bus, de electricidad, de todo de la É iglesia. atividade aqui da carga tour é gasto na de bus de turcos de igreja. Amén, hermanos. Pues se necesita su apoyo, su ayuda el próximo año. Nós precisamos de apoio, nossa ajudança de outro ano. 4 días de armonía. 4 dias de harmonia. Ya tienen 4 domingos que desde las 12 están libres. Já você tem 4 dias domingo com parte da tarde você está livre. Y hay 4 días de armonías, E tem 4 dias de harmonia. donde vamos a estar hasta las 4 de la tarde Nós vamos até 4 da y tarde. comer juntos. Comer junto. 6 servicios de damas en los hogares. 6 serviços de dama no hogar na casa. Amén. Pues no lo hagan en la iglesia, en los hogares. Pues não há na igreja, há na hogar na. Tiene que haber 6 hogares que quieran un servicio en su casa. Mas você tem 6 hogares que quer serviço na casa. Amén, hermana Elna. Irmã Elna. Caballeros, Caballero, no. 6 servicios de hogares en las casas de los caballeros, no en la iglesia. 6 serviços de cabalheiro na hogar na casa e não na igreja. Y 6 Santa Cena mínimo. E 6, mínimo 6 Santa Cena. Yo quiero tener cada mes una Santa Cena. A mim que Aleluya. tem cada luna Santa Pero Cena. vamos a programar mínimo 6 al año. Nós também programar mínimo 6 para Este domingo tenemos ¿dónde está hermana Marta? ¿No vino hoy? Ahí está. Este domingo tenemos Santa Cena. Já domingo agora nós temos Santa Cena. Porque el sábado hay bautismo. Já sábado nós temos bautismo. Y el domingo lo vamos a celebrar con Cristo. Amén. E já domingo nós também celebrar com Cristo. Amém. Amén, hermanos. Ese es el programa para el 2024. Esse aí tem programa para 2024. Y para enero, E para januário, amén, este es el programa. esse aqui tá é programa. La primera semana de enero, De promessa de januário. de lunes a viernes, E já luna para já viernes. vamos a tener semana de oración. Nós temos semana de oração. El domingo 7 Já domingo 7, vamos a recibir los miembros nós também recebemos membro não. y vamos a repartir el programa del 2024. Nós também repartir o programa de 2024. Ese domingo 7 tenemos una Santa Cena. Já domingo aí nós lo será com Santa Cena. Teníamos programado convención en Colombia, pero eso ya no se va a dar lugar. Vamos a otra convención en Colombia. Nós já temos programado uma convenção na Colômbia, mas nós não trabalhamos mais, nós trabalhamos em outra convenção na Colômbia. El 12 al 13 de enero tenemos una cadena de oración. Dias 2 para dias 3 de januário, nós temos cadeira de oração. 20-21 tenemos vigilia general. Dia 20 para 21, nós temos vigília general. El domingo 21 Santa Cena. Já domingo 21, nós temos Santa Cena.
Y vamos a tener nuestro retiro. Nós também temos nosso retiro. No falta más de enero. Enero no ha terminado. Fin de enero, Fim de januário, nos sometemos a Dios. Amén. nós estamos sometendo a Deus. Alabanza al Señor. Retiro anual. Retiro anual. Esta será nuestra semana. Essa é a luta nosso semana. Normalmente de clamor. Normalmente é semana de Y clamor. 3 días de ayuno. 3 dias de ayuno. Vamos a empezar desde el Nós martes. também começar fora de março. Amén. Y jueves, Sa webs. Sa viernes. viernes. Vamos a comenzar el ayuno el viernes a las 4 de la tarde. Sa viernes, 4 da tarde, nós estamos começando com ayuno. Desde el 27, Depois dia 27 el 28, e 28, por favor, este año si toman libre por favor, é que se toma livre. para estar en ese ayuno de 2 días. Para você portar aí ayuno aqui de 2 Es dias. una vez al año. Tá dia para ano. No tome todos sus días en diciembre para celebrar Navidad, Não hermanos. toma por turbo seu dia de dezembro para celebrar a Páscoa. No le dé todos sus días a Papá Noel, dé algunos días para Cristo también, Não hermanos. Papa Noel turbo seu dia, dona Cristo também par de dia. Amén, hermanos. Vamos a tener 2 días de ayuno. El viernes 27 a las 4, Nós também tem 2 dias de ayuno, fora de viernes 27 na 4, corrido. corri, El sábado já sabra, y lo terminamos el domingo e nós está terminando já domingo con una santa cena. com Santa Cena. Amén, hermanos. Amém. Es el mes de enero. Tá, essa é a luna de januário. Y para esta actividad, E para a atividade aqui, quiero que otra vez nos den un predicador me que para atrovernando na nós predicador de otro país. ou de Aleluya. outro país. Ya mandé la petición al presidente. Me amanda petição para presidente Caba, Estaba positivo. estava positivo. Vamos a ver ahora quién nos van a mandar. Alabanza Também al vai Señor. cair quem não também manda para nós. Vamos a tener los núcleos de oración, hermanos. Nós também tem o núcleo de oração romana. Alabanza al Señor. Aquí son algunos nombres que teníamos en el programa. Se aqui está algum nome na cuia, nós está tendo programa Caba. Necesitamos que toda la iglesia Nós temos ter para a inteira igreja. pone su nombre Pone vosso en nome. uno de esos grupos. Tem dia grupo na ei. Amén. Después los líderes van a decir en qué día van a orar y qué hora. Especial líder na lobby de que dia e que hora na lobby de oração. Esos núcleos de O oración núcleo na aqui de oração. van a los hogares Também na hogar nang. en el mes de enero Luna de januário y mes de febrero e luna de fevereiro. con clamor. Com clamor. Porque a veces hay pichones en los hogares, Nós hermanos. temos tem pichão de hogar na romana. Amén. Y Jerry va a poner esto en la pizarra ahí atrás. Jerry também põe isso aqui na borte para trás. Y usted puede escribir su E nombre. vou por escrever o número. Amén. Para llenarlo completo. Para llenar completo. El del pastor ya está lleno porque son solamente líderes. Se o pastor está aí em casa, você está líder não só. Amén. Pero los demás usted puede escoger cuando ellos ponen su día en el cual ellos van a orar. Tem outro nome por escolher, ora não põe dia não trabalha de oração. Y pon su nombre. E botar escrever o nome. Y durante el mes de enero Durante a luna de y januário febrero, e fevereiro, una vez por semana, dia para semana, vamos, esos grupos todas las semanas va a un hogar, a un hogar, a un hogar. tour, o grupo na ei, tour semana também hogar. A clamar por ese hogar. Vai clama para hogar aí. Amén, hermanos. Para comenzar el año con poder. Para começar a com poder. Alabanza al Señor. Amén. Hay servicios especiales. E serviço especial. Amén. Gloria al Señor. Que vamos a evitar un predicador. Que nós vai invitar predicador. Yo pedí 5 predicadores, pero vamos a ver si nos da los 5. Mas pedi 5 predicadores, pero nós também vai nós está em 5. Una semana de damas, Uma semana de damas, una semana de uma caballeros, semana de caballeros, de juventud. de juventude. Amén. Y la actividad de damas quiero invitar una predicadora. Para essa semana de damas, me quer predicador, ene mulher. Ajá. Amén. Sí, está también en mi mente. Realmente de minha mente. Orar para que es la voluntad de Dios para que ella nos venga a visitar. Se oração na Deus, para a vontade de Deus para visitar-nos. Y 2 predicadores para la iglesia. E 2 predicadores para a igreja. Oren a Dios, hermanos, A oração a Deus, minha romana. porque 5 predicadores invitados, São 5 predicadores invitados. eso es un dineral. Tá roupa 100. Amén. Para su ticket, Para tickets. su estadía Para lugar de queda. y su ofrenda Na ofrenda. es un dineral.
Tá opiseng. pero es de bendición o no. Pero tá de bendición of não. Pues oren para eso, Essa é a oração para essa para que aqui. podamos realizar. Eso aviva la iglesia. Essa aqui tá avivar a igreja. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en una isla, E com romana para nós estar em uma isla. una iglesia. Igreja. Por ejemplo, en Colombia, en Medellín solamente tiene como 52 iglesias. Por exemplo, na Colômbia, na Medellín, tem mais ou menos 50 e pico igrejas. Y hay zonas que donde las iglesias se reúnen juntas, Tem zona na caminho igreja não trabalha junto. hacen confraternidades, Casi com fraternidade, não. y otros pastores vienen y predican. Outro pastor não também predicar. Nosotros no tenemos eso. Nós não temos essa aqui. Yo sé que ustedes están contentos de escucharme predicar todas las semanas. Me sabe que você está contente de escutar me predicar toda semana. Amén. Pero queremos también predicadores de afuera Pero nós que predicador de fora também. que vengan a decir a usted lo mismo, pero amén. Eso establece lo que yo ya he dicho, A alabanza mim al me sabe Señor. as coisas, pero amém, não sei tá estabelecer o qual me avisa você acaba. Pero 5 parece imposible, pero para Dios nada es imposible. Amén. 5 tá parece impossível, pero para Deus nada está impossível. Oren a Dios para que nos dé gracia. A oração a Deus para dar graça. Amén. Y así finalizamos Se nós está finalizar con nuestro programa del 2024. com o nosso programa de 2024. Preguntas. Quem pergunta, não? Después vamos a traducir esto en días, fechas. Depois nós vai pôr dia, fecha. Y van a tener su librito. E você vai ter o seu book. Entonces pueden programar su año a base del librito de la iglesia. Agora Amén. você pode programar o seu ano a base de book de igreja. Alabanza al Señor. ¿Hay preguntas? Quem pergunta? Vamos a poner nuestros hombros juntos bajo este programa. Nós vai pôr nos caldos juntos para o programa aqui. Amén. Vamos a orar por ese programa. Nós vai fazer oração para o programa aqui. Podemos estar de pie en esta noche. Nós planta para a noite. Alabanza al Señor. ¿Cómo? Amén. Y tengo deseo. Me tem desejo. Aquí no hay, si usted conoce un lugar para retirar, dígame, porque casi no hay lugares. Se você conhecer lugar que nós pode retirar, la camisa, só casi não tem lugar. Amén. Entonces nuestra salida a evangelizar fuera Nós uma salida para evangelizar para fora. tiene que ser combinado Este combinar con un retiro, ¿no? com retiro. Porque no tenemos tanto dinero para... Entonces, si es a Curazao nos vamos, o si vamos a San Martín, o vamos a no sé cuál Se isla, está Corsao, Saint Martin, of minsa qua isla, a evangelizar, vai evangelizar. lo combinamos con un retiro de clamor también. Nós está combinando com retiro de clamor também. Amén, hermanos. Vamos a orar. Los líderes pueden pasar adelante Líder, para passar y adiante. vamos a orar por este programa. Nós vai fazer oração para o programa aqui. Amén. Y así vamos a clausurar este servicio también. Nós vai ser esse serviço aqui também. Vamos a resistir al enemigo. Nós vai resistir ao inimigo. Usted tiene que decir a Dios, Botem com a Deus. yo estoy listo para ese avivamiento. A mim está clapa e avivamento aí. No importa lo que el diablo va a traer, Não tem importar o que o diabo 13, yo voy a resistir. mim vai resistir. Amén. Amém. Dilo a Dios. Diz a Deus. Alabanza al Señor para que juntos así Él os confía su gloria. Para juntos assim nós confiamos em sua glória. ¿O no, hermana Santa? Não, irmã Santa. Todo el día podemos correr o no. Ainda nós vamos correr, não. Todo el día hay caminos que podemos. Así es, en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Con esa unción desciende sobre estos cuerpos que parecen viejos pero que no lo son. Agora, um chão de cenário vai culpar que está percebeu, pero não está. Vamos a Você correr vai correr. a hacer la obra del Señor. É assim, obra do Senhor. Gracias. Vamos a pedir a Dios. Vamos pedir a Deus. Amén. Para este programa, O programa que aqui, Dios nos pueda ayudar para realizarlo junto con la iglesia. Deus ajuda nos realizar junto com a igreja. ¿Dónde están los ayudantes? Los ayudantes también pueden pasar alabanza a Ajudante não Jesús. também por passa. Y vamos a ahorrar. Nós vai fazer oração. Este joven es prometedor, ¿o no, hermanos? O jovem que está prometedor, não, irmã. Y nunca yo lo puse a ahorrar y lo puse hoy y dije, ¿ah? Nunca vai poner essa oração, pero a vai poner me diz, ah, Y cortó el pelo muy bonito, ¿no? e ela pela vou pedir chef, não. No entiendo por qué no consigo una novia, alabanza al Señor. Hermano Elo, ¿no tiene ninguna muchacha buena en la ex iglesia ya? Porque usted vino a robar uno de nosotros y vamos a mandar a robar uno para allá. No, sí, pero un muchacho podía, pero ahora él lo robó, entonces... ¿Cómo? Ay. A ver, vamos a orar. Fazer oração. ¿Dónde están? Los ayudantes están aquí. Glória. Alabanza al Señor. Ponte junto con tu líder. Para junto com o líder. Alabanza al Señor. Amén. Y vamos a orar. Aleluya. Vai fazer oração. Gloria al Señor. Usted sube para acá.
Sí, para acá. Y vamos a orar, alabanza a Jesús. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Iglesia, vamos a orar. Con el apoyo de ustedes, aleluya. Estos van adelante, aleluya. Glória a Deus. Pero la iglesia está allí. Bendito Iglesia sea el está Señor. Gloria a Dios. Sin usted no lo podemos hacer. Sim, bom, nós estamos por assim. Amén. Para realizar este programa. Padre celestial, Ata celestial. Dios de gloria, Deus de Señor. glória, Senhor. Aquí estamos, oh Dios. Ata nós aqui, ó Deus. Señor, te amamos, Dios. Senhor, nós estimamos. Estamos agradecidos Está agradecido. y queremos trabajar para usted, Nós Jehová. trapamos, Senhor. Mira estos líderes, Señor. Mira el líder aqui, Senhor. Los ayudantes, Dios E mío. ayudante, ó Deus. Tu iglesia, Jehová. Ô igreja, Jeová. Los que nos apoyan con sus oraciones. Estão que apoiando-nos com a oração. Que están en sintonía, Dios Está en mío. sintonia, Senhor. Padre, en el nombre de Jesús. Nada de nome de Jesus. Si tú no has venido aún, Se Jehová, não vim ainda, Senhor. queremos realizar este programa, Nós Dios queremos mío. realizar o programa aqui, ó Deus. Queremos sacudir esta Nós isla. queremos sacudir a isla aqui. Por medio de este programa, Por Jehová. meio do programa aqui, Jeová. Necesitamos nuevas fuerzas. Nós temos força de novo. Necesitamos tu unción, Nós Jehová. temos unção, Jeová. Que este poder desciende, Que Dios poder mío, aqui descende, meu Deus. sobre cada uno de esos Viva líderes, cada de líder na. ayudantes, Dios mío, Ayudante, nome Deus. sobre toda tu iglesia, Jehová. Entera igreja, Jeová. Queremos correr, Nós Señor. que corre, Senhor. Queremos correr, Nós que Jehová. corre, Jeová. Queremos llevar tu Nós que gloria. lleva viva a Queremos glória. llevar este poder, Nós que vive poder aqui. esta unción, unción aquí. este evangelio, Evangelio aquí. esta doctrina, Doctrina aquí. sacudir a esta isla Sacudir a isla con el aquí. poder del El evangelio, poder de evangelio. el evangelio antiguo, El evangelio antiguo. el evangelio verdadero. El evangelio de verdad. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Nombre de Jesús. Aleluya. bendice, Bendicionar. abre puertas Abre portas. en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Que tus hijos, Señor, Voy una, pueden Señor. tener sus manos libres Por tener manos libres. para correr, Para correr. para trabajar para usted. Trabajar para vos. Une los hogares, Jehová. Un hogar de Los Jehová. hijos, Señor, Ayúdanos, en el nombre de En Jesús, nombre de Jesús. en el nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Y saca obreros de esta iglesia. Saca obrero para la iglesia. Queremos aquí. misioneros en esta Los iglesia. misioneros en la iglesia aquí. Llama trabajadores, Llama Padre. trabajadores, Señor. Llama misioneros, Llama Dios. misioneros, no, Dios. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Un aplauso al Señor en Un esta aplauso noche. al Señor, iglesia. Amén. Y así vamos a dar Dios gracias en esta noche. Nós também amamos Deus, danke, boa noite. Y vamos a orar para quedar despedido. Aleluya. Oração para querer despedir. ¿Cuántos creen que podemos realizar este programa para el Señor? Quando tá querendo que nós podemos realizar o programa aqui para o Senhor. Amén. Vamos a orar Nós também essa oração para despedirnos. para Aleluya. despedir. Nuestra hermana Ingrid. Nossa irmã Ingrid, Pero orar y despedirnos de esta preciosa noche. por essa oração e despedir não ser bonita. Una hermana prometedora. Um irmão prometedor. Amén. Cuando la gloria termine de llegar, Para a glória acaba e chega. ustedes van a ver esta hermana Você alabanza também del mira o Señor. irmão aqui. Amén, hermanos. Pueden despedirnos en esta en oración. Aleluya. Gloria a Dios. Padre celestial, Padre amado, te damos gracias por esta noche, Jehová. Gracias por este programa, mi Dios, que está en tus manos, que está tú poniendo carga, mi Dios. Padre, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra en esta noche. Ayúdanos a resistir contra todas esas tempestades, Padre, que nos van a venir después del avivamiento, Padre celestial. Mira que no vamos a despedir nunca más de tu presencia, sino uno con otro. Llévanos con bien, danos feliz sueño, papá. Cuida cada vehículo, mi Dios. Cuida este lugar también, mi Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden saludar unos a otros en el amor de Cristo.